Akisbani Imphal, Nolini Devi na pau pajari, Ahanbada, Muriba Pau. Shiksha Mantri Thongnawjam Basanta Kumar na hairi, Rajya Sida Gujarat ki model paikhatuna education system fagat hanaba kana honari. BDF Premananda ki misi judicial inquiry tawragani, mahakki haksang ngasi ayu postmortem tawragani, amishung Bharat France amasung UAE na tengbang pinaba hengat hanaba trilateral cooperation ama semnaba yanakre. शिक्षा मंत्री थौनावजम बसंत कुमार ने हाइरी राज्य सिदा गुजरात की मॉडल पाइखतुना एजुकेशन सिस्टम फगत हनबा कन्न होनरी मंत्री नंगरांग नोने जिला की लोंगमाई पार्ट 3 दा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट की बिल्डिंग अमा संगाखी तुंगदा मफम अदुरा पांगथोकपा मियाम की मिटिन अमदा वांगांग लदुना मंत्री न हाई अनोबा एजुकेशन पॉलिसी माई पांगना संगसिली ग्रेजुएट ओजा लौनबगी पांगथोकिबा रिक्रूटमेंट की फॉल अथुबा मतमदा हाइदोकलगनी मसीगी मतुंगदा दी स्टेट असिगी सिंग अमसुंग तमगी स्कूल सिंगदा ओजा वाटपगी मायोकनरिबा समस्या सिंग कोखनबा ngamlagani तुंगदा लॉ एंड जस्टिस अफेयर्स की मंत्री सु ओरिबा श्री बसंत कुमार ना जिला अदुगी रांगखोंगदा हौजी सागलिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग सु चत्तुना यंगचिनकी खोंगचत अदुरा मंत्री ना बिल्डिंग अदु सागतपगी थबक अपिबा मतमगी मनुंगदा लोइसिनबसु मरी लेनबा सिंगदा खंगनकी Sandel जिला की फाइसीदा पोपी पाम्बी यानबा चटपदा मफम खंगदना मांखरगा अचिबा हक्चांग ओइना थेंगनखिबा थौबाल ओक्रम मनिंग लेकाइदगी पीडीएफ एन प्रेमानंदगी जेएससी गा मुख्यमंत्री नोंथोंबा बिरेन गा उनदुना वारी सानखरे तुंगदा नाकल अनिना यानसे अमा सही तौनखी यानसे अतुदा यावरिबसिंगी मनुंगदा मिसी असिगी मतंगदा था अहुंगी मनुंगदा थबक्तगी पोथारबा जज अमना जुडिशियल इन्क्वायरी तहवनबा लेखिद्रबा प्रेमानंदगी लोइनबिदा चानबा थबक अमा पीबा माकी लेहौरिबा मचा अनिदा पीबा याबा तेंबांगसिंग पीबा अमसुंग बीडीएफ प्रेमानंदना वार्ड ऑन ड्रग्स की लांजंगदा लौरंबा थौदांगबो निंगसिंगबा ओइना मेमोरियल स्टोन अमा सागतपगी वाफमसिंग यावरी प्रेमानंदगी हक्सांग ngasi ayuk pung 8 da Imphal gi Jenimsa postmortem tawragani hairi wari sanaba tu de MLA O Surja Kumar amasung makok thongba police ki official kaya charuk yakhi Kangpokpi Forest Division na English singani kunithoi kulumdoi da lam ekar changma marpu tarada tharamba popi pambi singmang takhanki masiga loina na FIR taramari lokhatki Kangpokpi Forest Division ki DFO na thokpa cherol amana hai office asina khul kulumdoi da samon thakre Forest Office asina popi pambi yanthatpagi mathakta haukiba sahi ama asida kaubru singsang da uzara lak ama hena thaki Lagliba nungju pantha asida kaubru singsang da uzara lak ama makai thana ba pandam thamli mangna hai Forest Division asina reserve forest amasung protected forest khangdokna ba joint survey pangthokre Singda tamki catchment area amasung Imphal Tural ki haurakpham Kangpokpi jila da leiba maramna Indo-German project ki makada Singda amasung Imphal Iril watershed chamganaba thaurang yathokpa loire Singda watershed ki apunba lam hectare lisingani samri tara taruki manungda lam hectare lisingama chupna nipuni thoida u thaba hore Mitai bu schedule tribe pi list salanaba khongjang chawgatuna ngarang sugnu kaithel da wakat khongchet ama pangthokre Schedule Tribe Demand Committee Manipur na mafam adugi tungan balup singa kusam na tuna pangthokiba khongjang aduda mitai bu Schedule Tribe ki list salanabagi damak Manipur sarkar na thapam thokpa recommend sing athuba matam da thana naba dabi tokhi tabiriba pawasi Akasbani Imphal dakini Bharat France amasung UAE na tungan balam kaya da tengbang pinaba hengat hanaba trilateral cooperation ama semnaba yanare Cooperation na system na bagi damak Bharat ki mapan thauram mantri Dr. H. Jaishankar, France ki mapan thauram mantri Kiran Kolonna amasung UAE ki mapan thauram mantri Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan na ngarang telephone ki khutang da wari sanaduna nauna sana katawriba cooperation asigi matang da khanakre Lijing pa ahum na wari sanaba aduda energy, climate change, biodiversity amasung Bharat Mahasagar lamdamda tengbang pinaba hengat bagi matang da sukhanaki प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुटांगदा जयपुर महाखेल दा सरुक यारिबसिंगदा वांगांगनी जयपुर महाखेल असि जयपुर रूरल दगी लोकसभा की एमपी ओइरिबा राजवर्धन सिंह राठौना इंग्लिश सिंगनी 13 तकी हौना पांगथोकतुना लाकपनी महाखेल असिदा कुमसी सहिदगी हौना कबाडी मसाना संगदमनबसु यावरगनी
ꯃꯍꯥꯛ ꯈꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯩꯄꯨꯔ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯂꯤꯇꯤ 150ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ 6,300 ꯔꯣꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ꯫ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯈꯦꯂꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯒꯦꯝꯁꯀꯤ ꯃꯦꯁꯀꯣꯠ ꯊꯤꯝ ꯁꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯔꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯨꯔꯥꯒ ꯊꯥꯀꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯝꯃꯨ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯎꯄꯔꯥꯖ꯭ꯌꯄꯥꯜ ꯃꯅꯣꯖ ꯁꯤꯟꯍꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯕꯥꯔꯥꯃꯨꯂꯥ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯒꯨꯜꯃꯥꯔꯒꯇ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 10ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯨꯔꯥꯒ ꯊꯥꯀꯨꯔ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯁꯤ ꯖꯝꯃꯨ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂयꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ 500 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯡꯒꯣꯝ ꯀꯤꯔꯟ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯀꯤꯔꯟ थागचरी नॉलिनी बीजेपी मणिपुर प्रदेश न सिंधुना इम्फाल द केंद्र की बजट की सेमिनार पांगथोखिबा एजुकेशन मिनिस्टर थौनागचुम बसंत कुमार ना नोने जिला द चथुना डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बिल्डिंग संगाखिबा मसुंग राज्य सभा की एमपी महाराष्ट्र जवलेशमना इम्फाल जिरिबाम रेलवे प्रोजेक्ट अमसुंग फेक आधार की मतंग संक्षिप्त पुखतखिबगी पाउसिंगना ngasi phongo pausi ayambada maru oyo pawina phongnaba ure sana lebakta lamfelpatta achouba water body samganaba machine sing thunglare haiba chief minister gi wafam na han headline tori union budget ta health sector da manipur gi crore listing am chama taramapan haple haiba mos dr bharti pravin pawar gi wafam na pausi asigani shibe headline tori huyalan pawda bdf pramananda mina halambra hakchang purakre memorandum pishinkre jc ga chief minister gi yanakre haina an headline tori High Court of Manipur की Chief Justice Sanjay Kumar Supreme Court की जज ओइना अपॉइंटमेंट पीखरे हाइबा पाउ अमना पाउसी असिगनि सुबह हेडलाइन तौरी पौन फमदा यूनियन बजट लिसिंगनि कुलहुमदोय कुनमरी की सेमिनार लाइरब नुपी अमसुंग नहासिंग चाखुत हनब बजट नि हाइना अहन हेडलाइन तौरी लैशमना रेलवे प्रोजेक्ट अमसुंग फेक आधार कार्ड की वफम पार्लियामेंट पुखत खरेब पाउ अमना पाउसी असिगनि सुबह हेडलाइन तौरी Shanghai Express Manipuri da Union Budget ki maramda khanane khre super power oinabam mission ki budget ne haiba chief minister ki wafam na han headline tori education da ahong purakpa ngamdrabadi pham thadukani haiba minister Basant Kumar ki wafam na pausi asigani shiba headline tori Naharol ki thodang da finance minister na handak puthokiba union budget lising ni kulhumdoi kunmari Bharat na super power oinaba budget ne haiba chief minister ki wafam na han headline tori State da thu bada education system monitor tawnaba command and control center linglagana haiba ts Basant Kumar gi wafam na pausi asigi anchor kalam da phong Isel Express ta BJP Manipur Pradesh na sinduna union budget ki maramda seminar pangthokre handak ki union budget asidi India bu malim super power ohinabagi vision yawba budget ni haiba chief minister Biren gi wafam na ahan headline tori Ireibakta Manipur ki education system athu bada command and control center amana monitor tawragani haina ahan headline tori Imphal Free Press ta Manipur ki Chief Justice Sanjay Kumar yauna just manga center na Supreme Court ki judge sing oina khankre haba pauna ahan headline tawri Shanghai Express English ta sugunu da miyamna schedule tribe demand tawduna khongjang changsin ki bagi pauna pauchi asiga han balamai de phongli People's Chronicle da kendra ki budget na social justice purkani haiba chief minister gi wafam na pauchi asigi ahan balamai de phongli Manipur Mail da education system monitor tawnaba control center ama thamlagani haiba education minister Thonajum Basant Kumar gi wafam na headline tawri Masona Tharda education minister ts Basant Kumar na none gi district institute of education training center sanga ki bamsung ENPO na Nagaland Mikkel boycott tawbugi phirap handokre haiba pausing na headline tawri Nisin 12 to the su minister Basant Kumar na none gi diet center handokibagi pauna headline tawri Manipur Express ta China ki spy balloon ama Latin America da thazila I haina US na phongdokki wafam na ahan headline tawri Nolini Tagatsari Kiran Arubida Maruiba Pau Amukhanda Shiksha Mantri Thonajum Basant Kumar na hairi Rajya sida Gujarat ki model paikhatuna education system fagat hanawak kana honari BDF Premananda ki misi judicial inquiry tawragani maki hakjang ngasi ayuk postmortem tawragani अमसुंग भारत फ्रांस अमसुंग UAE ना तेंगबांग पिनबा हेनगत हनबा ट्राइलेटरल कोऑपरेशन अम सेमनबा यानरे पाउलोइजरे